क'क्राझाराव फिन उन्दै ट्राइबेल हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाय। अनवर हुसेन मुंनि सासे दुथाङा जिनाहारि खालामदों सासे उन्दै हिन्जावसाखौ। बिटिआरनि सदर क'क्राझार सहराव थांनाय सानखालि बदगाव बदियागुरि गामिनि अनवर हुसेन मुंनि सासे लंफोरा थांनाय सानखालि न'खराव रावबो गैयैनि खाबु लानानै चकलेटनि निसा जाहोनानै हिन्जावसाखौ न'निफ्राय गुबुन जायगायाव फुस्लायना लांनानै जिनाहारि खालामहैयो। मिथिनाय बायदिब्ला हिन्जावसाया जाय न'खराव थायोमोन बे न'खराव दुथां अनवर हुसेना न' लुनाय मिस्ट्रि खामानि मावोमोन। थांनाय सानखालि न'खराव रावबो गैयैनि खाबु लानानै हिन्जावसाखौ न'निफ्राय गुबुन जायगायाव लांनानै जिनाहारि खालामहैयो आरो न'नि साखाथियाव दोनफैफिनो। उनाव हिन्जावसानि न'खरनि सोद्रोमाफोरा पुलिसनो गसर थिसननायनि उनाव दायनिगिरि दुथां अनवर हुसेनखौ दिनै क'क्राझार पुलिसा खायो। পাখণ্ডই ৰেপ কৰিছে, বহুত এনেকুৱা ঘটনা হৈ আছে কোকৰাঝাৰ বুলি নহয় বিভিন্ন জায়গাত। কি ক'ব ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতা হিচাপে? হয়, আমি জানিব পাৰিছোঁ যোৱাকালি কোকৰাঝাৰ চহৰত এজনী জনজাতি ছোৱালী ৰেপ হৈছে বুলি আমি জানিবলৈ পাইছোঁ। আৰু বিভিন্ন সময়ত আমি চাবলৈ পাইছোঁ যে এই ছোৱালীবিলাকৰ ওপৰত মানে জঘন্যভাৱে যে ৰেপ হৈ আছে সেইটো আমি সাধু অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা আশা ফালৰ পৰা আমি গৰিহণা জনাইছোঁ আৰু জিলা প্ৰশাসনক অতি শীঘ্ৰে দোষী কাৰায়ত্ব কৰি উচিত শাস্তি বিহাৰ কাৰণে আমি আশা ফালৰ পৰা আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু অনাগত দিনবোৰত যাতে এনেকৈ পাখণ্ডই যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যাতে সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আমি জিলা প্ৰশাসনৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ আৰু উচিত শাস্তিৰ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ।